ket dinayaragsak ko. Numalagip ko tayat di Apo, taamin na basol ko ken nadagsen awit ko, inawit amin ni Jesus ko. Awanen, day di awit ko nadagsen awanen, inawit ni Jesus, naragsak ko na'y itanday to'y puso. Uwan niya ket denaya nagsamit, tiragsak ko no inagmalagip, day di nadagsen nga awit, akanyak mangipalnet ni Jesus ko aminen tinangawit. Naragsak akunay numalagip ko, nga awanen idati lapet ko, ama panitia po tamin na basol ko, pinakawanan ti manupot ko. Awanen, day di awit ko nadagsen awanen, inawit ni Jesus, naragsak ko na'y itanday to'y puso. Ikan kantak tinalaw sa ragsak ni Jesus, sanaya tunay kanyak, taisuin lapsot nakitinakabaludak, ket inted na waya tibiyag. Awanen, day di awit ko nadagsen awanen, inawit ni Jesus, naragsak ko na'y itanday to'y puso.